azizne awang beria me zaina mai gumar sam ke hai mena ja klum dele hazi ket kre ke komchang na jang kai kana mai tingmui ge ani kang pe Julius Biki Runibe Guilongkam Assam Dima Hasao district ke ani Guilongkam rakyang nambo ne haki ke chaina les du Biki se gara bam hangge ten sap kai kadai dele haki za Runibe ande ge ke chaina dam gaira Biki ru batak ze karun na tingmui ge na mi to pe ze zai Biki bo mehle de kandui be gathering hi ge bam di blog ne Biki ze ru kam ni la le ze Biki bo mehle de kandui be kam ga lo ze Biki bo me ze ze ra pe ne Biki ze ru kam ni la le de ma kta le ne Runi bzi ge ne tali ko ha piak zai Biki te lung be kror me pai ni re me zai kada da be ka ze be kror me zai Biki ka chang be ma pla ne Biki gu kro tau nang be ru kam ni bzi ge ne Kita longai ra gadi ze zai mi sui be lamket mfoi me ra kyang nam ne wang lo za pai za ka charang kang pe gai dele zai ai ge Guilongkam ra kyang nam me bau ne du ki za te nga gai zai phone ir me nga gai zai charang kang ka chei ne les du nga gai dele ki kror me Runi betak re me ning gai de ge me sui sia sang le ma da te lung za lu te ga ra be kro zan sak pa ma tele piak tali go gili zai asali Guma ma da lugai ra hangyan sakpe matale anui donation hangget le gai be video ge mina hangket ga donation te wang dele azang bzi gong sambe dai me azang ne haiming anui Guilongkam hara kyang na ge Julius Biki hangge nga gai be bzi ge ne misui le bugu detail chi inchi gai ne le me hanga iPhone number 7381826898 ke call jai message te do di le zai donation mi nga ka chenes du pe gai nei le me hang du ai ge number po 7381826898 iPhone number ge contact te lu bui le Biki te in subject de re lung chu da hang ge hai mana ze nga gai rang ge klum je ka hagui de le ning nui ne pe gai be ji ge na mu sui de le no mai go mara sama ai ge na sau gai ra de le